Çiludu sal diser Enfalkirina Barzanian re derbasbun. İro Çiludu sal diser komkujiya Barzanian re derbastibin, kuji aliye destilata bereya bağsa irake ve zedetiri, heşt hezar kesi beyçudahiya nijadu temene hatin komkuşkirin. Komkujiya Barzanian di rojekeveki irode di davya mehatır mehede dest bekir, u heta nive tebaş hezar u nesedu heştiuse yan berdevam kir, u heşt hezar hort, civan meru piren Barzani hatin vindakirin. Ligor rudave çalakvane parastina kesukaren Enfalkirian hemin hesib got, heta iro tene hestiyen şeseduneh ve duşeş, Barzaniyen kurasti komkujiye hatine li zedavan hatine vegerandin. Pişti komkujiya Barzanian, rejima ve demeya Irake li başure Kurdistane pengaveke berfirehtir a komkujiya Kurdan da destbekirin, ku binave enfale tenaskirin, u jiheş konasan pekte. Di enfal u komkujiya gele Kurt de, neziki se ned hezar velati hatin komkuçkirin, vindakirin, u bisaki hatin binaskirin. Ligorigotina hemin hesib. Heta iro tene hestiyen 2004 çilu, yek velatiyan vegerandine Kurdistane. Ev hestiye çenazeyin ku di pevajoya enfal u komkujiya Kurdan de jiçolen Irake heta iro hatine vegerandin, livan deveran hatine ve şartin. Çemçemal, hezarude hesti, badinan şeşsedune veduşeş hesti Barzani, germiyan sesedune hesti, dukan dusedu penjuşeş hesti, topzave, heşte hesti. Tawana enfale jaliye Irak, Britanya, Sued, Norveç, Koreya, Başur ve veki komkuji hatiye naskirin. Le kolineru siyasetmedar dive Baveriye'de ne ku dikare kar zedetir bekirinda, ku hejmareke zedetira velatan ve tawana veki komkujiye naspikin. Parlamentoya Irake di çardehe Nisana 2008'dan de enfal veki komkuji naskir. Hejmarek şi fermandaren leşkeri en serdema destilata sedam, en ku destevan divan tawanan de hebuye, hatine idam kirin, di navvan de Eli Hesen Mecid di sala 2010'dan de hatibu idam kirin. Seroke Partiya Demokrata Kurdistan Mesud Barzani got. Di sale de kem rojhene ku karesat, suçu nehekiya kuji aliye hükümetin Irake ve lidiji gele Kurd hatiye kirin neyen bibiranin. Mesud Barzani di salvegera Enfalkirina Barzanian de got, hinci hinek keshene kuji diroke ibret verna girin. U her bir hişmendiyeke şovenist u inkarker siyasete dikin. Heta ku ev hişmendi hebe, Irak ticari aram nabe. Seroke he neçirvan Barzani ji peyamek belav kiru viha got, Armanca Enfalkirina Barzanian şikandina irade u kirkirina gele Kurdistane bu. Her visa Serok vezire herema Kurdistane Mesrur Barzani got, selke Kurdistane de lidiji kesen unde girkeri ucen şovini dubare bikin derkeve. Mesrur Barzani got ku selke Kurdistane ticari van tawananji bir nake.